Ассаламу алейкум достор, туғандар. Ақтан бізге бар жағып атат стористерден көп шығарып тұр. Бізге қызықту дегендерге шығып атам. Барыңыздарға Аллах Тағала үйіңіздерге тыныштық берсін, береке, рызқы, ынтымақ, молшылық, тоқшылық берсін. Біз қайрадан Кабаның алдына келдік. Бұл жерде маңнай башқача. Бүгін біз дүниедегі ең биік намазханадан намаз оқып деп келдік. Алхамдулилля. Сен де бар білең. Бұл жердің аурасы не дейді? Мынау шындай. Кіргізіп тұрамын. Бізбенен болғылап. Айперini Бишкектен таба албайсың, көрбейсің. Өткенде эле Фируза келинчегим айтып өттү эле, Айпери вообще молодец, балдар менен бартыр депчи. Жуксун бизге дагы. Азаматсың. Танысыңарбы? Рахмат. Силердики да. Рахматабыз. Всё, көрсөт экенбиз анда, Всё. Давайте, жигиттер, Ассаламу алейкум, мен досторум. Биз кайрадан Кабага келдик. Таваф кылалы, айланалы, дуа кылалы, зикир кылалы деп. Албетте биздин дуаларда сиздер дагы барсыңар. Аллах Таалам сиздердин кандай муктаждыгыңыздар болсо ошонун баарын аткарсын. Туура айтып атат. Ооруп аткандарга шифа берсин, кыйналып аткандарга жеңилдик берсин. Карыздары барларга карыздардан кутулсун. Амин. Үйлөнө албай жүргөндөр, күйгө тие албай жүргөндөр бактыңарды тапкыла, балалы боло албай жүргөндөр балалы болгула. Айтор Аллах Таала бардык эмне сурасаңыздар ошонун баарын кабыл кылсын. Бизге дем күч берип койгула, биздин команда мына. Макс, Бегиш, Эдикей, Тимур, жана мен депчи. Давайте. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Всем мира, блага и благословения нашего Всевышнего. Куда шукур, мы сейчас направляемся на самую высокую точку, то, что я вам показал. Там будем совершать намаз, там, я не знаю, что нас ждет, в общем, собрались. Альхамдулиллах, классно проводим здесь время, делаем много зикров. Ну и готовимся еще и параллельно к турниру, который пройдет в Астане. В общем, будет много интересного, следите. Альхамдулиллах за все, что происходит. Всегда благодарите Всевышнего, и Аллах вас даст нам вдвойне. Кыргыз деген улуу эл кылымдарды карыткан. Топ тим деп сүйүнүп отур. Кыргыз кураманын барсеткасын көрүп атыптыр. Бизге кече казак достор келип, сендер деген футболистсиңер деп атпайбы? Биз сүйүнүп, биз топ тим ал эле бул эле деп атсак. Мен могу сумкаңарды таанып койдум дейт, Кыргыз курамасы. Жок, Казакстан эмес, Турциядан болчу. Ошо.